Apay nga ita ka lang, Dino. Di mag-asa ka ron, ijay star, tabi nangadak ti utang ko, ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tila ibagbagam may. Ninanapilin ka day ijay star. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, among pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita jay store. Ay na, unay ka na ya. Tila ibagbagam. Sana po no day tabakay. Amo ka, maumumakan kanya ng asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanya at gaputan na lukmagap. Ay na, yure man si katikalok magan. Dito irabaho ti dagak. Lab ka lat tabakay. Kunkunam lang day ta, ni tapnusan kang apaan. Nga mamok, marikrik na, kaya't mumutimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talna ka kaday. Awang kinapod no dagita ibagbagam. Mala, ang kalutwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto. Kasi ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Apay, agsublipay la ka anakam dito ayan, nanapileng. Way, tanay, awan kaduak nga agbantay dito store Mila, apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasan nga agbadbado iti nagsisiksiyabado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Isturto ayan na sa beer house. Ha, Kan sana syudad ditoy. Iso sana kung dibado iti kasjay. sana bali, ata pagbagay na mo balasang kaw. Bagbagay na ng pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti dasawa na lalaki, kita-kitaan dati lupo na. Ha! Konsentidor ka mga iki na. Imbis nga nawaam, kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kwa na ditoy. Ne, apay aya masikurang ka. Balasang mo di ka anak at awan dakis na. Nga oray dagiti dasawa na ka, kursunada kang kwa na. Ne, awang magar-aram iti ka anak at nga adasawa na Mila. Adda! Ngamlimod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di ka anakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha, Nakagtrabahong bakay. Bareng malpas mi titile, si balay ni nanay mang ina. Isa ron umin tumanan nga aramidan, di bubidada. Mala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may. Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwang. Ina! Anya ko mo ijay. Kabantayan ka. Ay, Da kanu ka di katulong ni nanay mang ijay. ay na. Pati katulong pag imuna. Kahit anya tamok ngay. Nakita ko na ijay. Sikse. Kanadam ampang na. Kinodasawa na. Di mo pag imuna. Ay na. Sikalati ayan ti atensyon ko bakay. Ay! Di mo may bagaday ta. Taadon ti traidor nga asawa ita. Ha? Agin sisingpot da. Nga madamag gayam limod nga ramid da. Ay ka iduman nakadakwada. Ta sa balya mo bakay. Ay basta bantayan ka. Mala, mapantan. Tapnusan ka mala daw iti trabaho. Dati anak tangay. Inak pala ibati jayan dananang. Ay, una yan. Alaman daw. Gaya ako ni madam. Agawi kami lang. Saan ka nailak amit ipangal daw ditam? Kababay na makipang pangangkakita. Di ka madanagan ta nagbalo na. Inna po iti balon ko. Agsidaaklat ta na iti asin no di dakikan iti sidaak. Ay na. Apay ngamin asin morsorok ka. Kawa mararamidam dito ay. Ure ko man, o karpintiro ka man. Ingka kaagaw iti ka namon. Tailak aman na kiti sidaak. Di kan sumanaw dita. Saan anasaya ater aramidaw, Mila? Iba inamot di asawam surut-surutum kit din iti ayang titrabaho na. Awan kastay makasigurado nanang. Apay, kayat yung ayang agbalin a broken family ti pamilya may. Kayat yung agsina kami kanidinaw. Awan mo't babae di asawam, ngam apay apagat atapam. Nakasingsing putupay. Ay na, awan santo a tao nanang. Uray ka sa ti kinasingpot mo, numasulisog ka, makabasol ka lata. Ay na anak ko, kaslawan pa nagtalek mo iti asawam iti kastang aramidam. Narigat ti bastag talaklatan nanang. Addan to pa'y amamok. Naragsak da ngagdandan na. Naglailo da. Ako na malan sandan nga agsina apulos. Ang amim madayo labas di babae. Nasulisugan di asawa na. Aging ka nagsinadan. Mila, Isa may mayat no mabantaya ka na imbagtasawak nanang. ay na talaga kit di anaimon ka anak ko.
Ayos laang ti agimon, basta ambom nga ilugar. Ken no adda pamkwatam nga agimon. Nakasingsing pa di asawam. Saan achik boy? Ngam pagat atapam iti maday, ay na ikatam ti kasta nga ugalem, ta saan anasaya at ti kasta. Ay, didak man lapdan iti kayat kong aramidon. Takas to iti wagas ko. Tap nagtali na iti kinapudno ti asawak kanya. Anto iti sweldo ka nagkarpintiro, bakay? Apay, nalpasan ti balay da nanay mang. Kaway, iso nga intad ng amin na sweldo, may. Awang mutlat kurang na daytoy. Eksakto dayta, ha? Kat, apay nga rodan nakasukat ka. Papanamanan. Ay, winya, nalipata mga bagakang kan. Agparami da tatais ko, iti balay da. Kaya da kami timang kontrata. Kontrata na ti pamayam, may. Na, apay nga di mo yung bagbaga. Tapno nakasagana ako mamot. Urayan na nga raw tagdigo sakbiet. Ha? Aldawain! Hindi ko mayain. Awang kadwa ti anak ta. Inak ibati dyan danana. Aldawain! Maladawak to na urayan ka. Agbati kang. Intong bigat a sumurok kang. Ginaw, saan kayo pa ilang agawin dito'y balay ti pangrabyan yung ton madamdama. Kaya wala tata iskaw. Apay, anya okasyon na yan? Birthday dya po kao. At pangrabi ka numat ti handa na. Sige nga ro tata. Nagawawid ka pa ilang ar-ar. Ang ikaw? Hindi ba kayo mati? Narabyan ka lang arudan na nagawid, nabartag ka pa. Apay, nagkapkapwam. Napan ka nagbabay? Awang babae? Nag-birthday ngamin, tiya po kung ni tatay iskaw. So, nag-siyak kami mo. Basit, ha? Kat, adda babae ijay. Ay, agatap ka manay. Adda babae ijay ko na. Kada! Dagitiya po ko ni tatay iskaw, babalasitang. Rubing pa yung dagijay. 16, kain 15 titong tawin na. Babakit dagitan. Addan to pa'y makiasawa at 13 titawin na. Ay tantukat 16an. Maturo sa idi. Tanay rabiyay. At nabay trabaho kintong bigat. May samot na ijala kay isko. Konsintidor alaklakayan. Agsagana kanyak na ijala. Nay, si Kama at Mila, balasan ko. Ay, sobra ka. Ay saanan, tao may kulay baga akitaan yung matbase. Ta iwasan nila kay ko ti arak. Di ko mapagin inuman iti arak. Bawal kan kuha na dayta. Ha? Kan kas jay amalpas da ngagtrabaho, pagawidan nyo idan. Tapno sanda nga giinom. Ay, pasensya ka na, Mila. Nag-birthday nga ba dya po kao? Iso nga, imbaga kasan pa ilang agawin, dala kay mo. Manganda pa ko na. Wana, ngam binartak yung mo asawa. Kan rabang na, no ubing tag-birthday, ubing matayaban nga sa nga ilay, sana lalakay tagbabartak dalahan. Ha? Ubing tag-birthday, ngam lalakay tagrarambak. Anya matikas na nga ugali ti taon. Malalabayam. Tadyak to'y dapay naman iti arak nila. Sana na maulit. Uncle Isko, adda awag yung iti cellphone nyo. Sige, tasong batak inton madamdama. Ni, asino day dya babae tata? Kanakan ni bakit. Iso ti para lutaw. Iti kanin dagiti agtrab-trabaho. Anya? Di kan mapanagtrabaho yung balay da tata isko di no. Ni, apay ngay ka kontrata mi day jay. Kontrata man kan sa anawan baby angko. Basta di kan mapanagtrabaho ijay. Apay manin ay ha? Anyaman ti parikutay. Isumat lakay kayat mo ijay at napintas di para luto iti kanan nyo. Ha? Nasam ka talaga iti napintas di no. Sigurado, kidkid dayang mananday jay. Tilay bagbagam may. Agat atap ka man ako nakaw. Kagpay sumag. Ingkas kasarnak pay lang arod no napintas gayam ti kaya mo. Kaya si kamo ti kapintasan iti imatang kaw. Ay, di nakbulaan. Ha? Sana ka napintas. Tingipon ko lang tinapintas, tawa na pulos na dahil na. Ni, Ngam no tiro pa, kamo ka sana ka napintas. Nakadkadlaw. Saan ka mapmap nagkanyak nga asawam? Tanood na makita man napintas. Kat matiritir na tangad mo mang talyaw. Sa kapay lagtilmon. Anya nga day nga style mo. diyan mo kang kamay. Sa umti kaya mo asawain. Basta siya.
Awan ti mading raramida. Ay, basta di ka nagtrabaho, Dino. Una yan. Pangalaan tayo ngayon nga ro, iti ka rin tayo, no di agtrabaho. Siyak tagtrabaho. Tas si ka ti para balay. Asikaswam ti anak ta. Anya? Apay nga itakalaan, Dino. Di mag-asa nga ro, iti store ta binayadak ti utang ko, ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan ti nakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tila ibagbagam mo. Ni Nana Pilenta day di store. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, amon pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita jay store. Ay na, unay ka na ya. Tila ibagbagam. Sana pudno day ta bakay. Amo ka, maumumakan kanya ng asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanya ak gaputan na lukmagak. Ay na, yure man si katikalok magan. Dito irabaw ti dagak. Lab ka lata bakay. Kun kunam lang day ta, ni tapnusan kang apaan. Nga mamok, marikrik na. Kaya't mo mutimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talanaka ka day. Awang kinapudno dagita ibagbag ha. Mala, yung kalutuanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto. Si ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Apay, agsubli pa ilajay ka anakam dito ayan, nanapileng. Way, tanay, awan kadwak nga agbantay dito yung store, Mila. Apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasan nga agbadbado iti nagsisiksya bado. Nagkikipo dagiti bado na. Kun nagkiting di paldana. Istur to ayan na sa beer house. Ha? Kun sana syudad ditoy. Iso sana kung di bado iti kasjay. Sana bali. At ang pagbagay na mo, balasang kau. Bagbagay na ng pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti dasawa na lalaki, kita-kitaan dati lupo na. Ha? Konsentidor ka mga ikina. Imbis nga nawaam, kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kuana ditoy. Ne, apay ay amasikurang ka. Balasang mo di ka anak at awan dakis na. Nga oray dagiti dasawa na ka kursunada kan kuana. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak at nga adasawa na, Mila. Adda! Ngamlimod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di ka anakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na badaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha? Nakagtrabaho bakay. Barang malpas mi titels, di pala ni nanay mang ita. Isa ron uminto man nga aramidan, di bubidada. Mala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may. Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwam. Iya. Anya ko mo ijay. Kabantayan ka. Ay. Adda kanu ka di katulong ni nanay mangijay. Ay na. Pati katulong pag-imuna. Palubusan na mga trabaho ba kay? Tanay, maburburi nga diti balay. Si katurong bang tagi balay. Bantayan tanakta. Ay saan? Agtalinad ka lang diti balay. Kabalak tagtrabaho para iti pagbiag tayo. Maburburi nga nga ruday. Kaganos ka? Apay nga minamahili kay tinapintas. Insulto dahi tang araramidam kanya. Ne, Adak lang arun nga asawa mo. Nga mahilig ka pala tinapintas. Oray kadwanak, no makakita kay tinapintas, matiritiran tatangad mo. Isa may mayatan ti kastoy, tapno mayadayo kay ti sulisaw. Oy, di no agreeing ka manal dawan. Ikagluton. masaduta nga raw. Sikan ha? Anya? Ko pa'y ti maturaw. Masaduta ka bumangaon. Malamina. Ingka man gumatang iti mantika iti store dino. Naibus gaya man ti mantika. Kikita man na kailad na tao ba unab? Sikan na ti mapan. Kaya nagbuy-buya ak pa'y ti bukseng. Anya? Para gumatang lang kasadot mo. Kaya babang ka ha? Ay way, kwartam man tawan lugaw. Load kamot alod. Nagastos na italod. Eh, sumot ati libangak dito balay. Isualodan na. Si kati trabaho, di si kati pagdawatak iti paglaod. Awan trabaho, iso nga awan pangalak iti kwartak. Anya, masikog ka ko na, Mila. Una nang. Ikatagsardan ka pa'y lang aglako-lako Aginana ka pa'y. Hawang magkanan minudyak ag trabaho. Pagtrabahom nga min di asawam
Sikat ag tagibalay. Ta iso ti manggad iti pagbiagyaw. Naitangarod ti problema, nanang. Ah, anyat sangitam nga yanak ka. Nakasaritak ni Lydia dino. No kayat mo ka no, sikat imang kontrata iti palay nga ipatakder na. Anya? Palubusan kan ng trabaho manen lakay. Promise, saan ka nasurutan itayan ti trabahom. Kan saan akon nga agimon iti angin. Agbalbaliw akon lakay. Aw, nagimas ti agkukot dito'y balay. Masadutak. Mangsapul dan na iti sa baling agtrabaho. Sana siya, tanay, bisya nga raw. Busy ka nga. Bisya nga buy-buyak tibay. Nagadok mabuya. Bukseng, mubay. Kanya pa'y dita. Ano usam ti manggit Total kay so makaya mau. Masikugak. Orek si kung aming nga barang mau ang bibiyang kaw. Ha? Basta siya, maturog mangan lati aramid diti balay. Piryaw. Ne, anda kayo matnida. Wan manang Janet. Taumay ko man ibati ni Gigi dito'y. Tani awan ka duha na ije balay. Apay, papanamaya. Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mat awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Aywan nangrunan no adda anak mo. Naimbaglakan niya ka tabalasang akpailaan. Wan nga ron. Uray ko man umangtad mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Addan samang ngamin sa bali a pamilya na. Wan siguro Ngambaybay amon daya ang tao. Awan pakibiyangak kenkwanan. Ikarigatak abyagan ti anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko, agsingsingpot ka dito balay dalona mo. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako Mairwam kan tumula nga po. Sana bali, tada kami kini antim. Saan da ka abaybayan? Lola, mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na kan ka. Tane, irresponsable mat dyan ang iputot kan ka. Kat si kamot ni da, agsingsingpot ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang mo ijay, tapno di ka man nagsikugan. Manang, Ala, mapan ka nanak ko. Tamangan no awan maluganam abas. sige nga Rod, mapana ko nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi iti sigod, umay ko manan idarirag ti ayat ko. Sapay ko maata ka asyam na kon. Aklunam ko man ti idat daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli diti balay, awan maghanap mo kanyak, Roman. Mamin anumot nga ibagakkan kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wano makiasawa. Taapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta, jak makiasawa. Pulos, isungay tapay laang, paayan kan, Roman. Ha? Ayan yan. Nagkas ang mutten Janet. Ang oren mo kasta. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ng agdaton kan ka. Oray di nakaklunan. Basta anusan nak nga entertainen no kasi sarungkaran ka. Pangasim, Janet. Papa naman, Roman. Inak manan sarungkaran tay ay ayatek Binastad na ka lang arudan pa siya rampay laan. Ay, agsaysayang ka lang iti oras mo dita. Patsay ka matinagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro da jay. O saan? Subsubukan na klaang. Takas na ngamin kat ang itidaduma babae. Nalaing da ngagpamarang. Kampay ide, basta din da ka. Hanggang gayam, pasot la ti panang subok da ti kasjay. Ay na, saan nga mi na babae kat kasta? Madlaw mo ta di nakakaya da Janet. Kano nagadun ti binastad da babae. Napilin sa ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay baknang ti kaya na. Basta rin maklap tananang.
Sabali ngamin ti tamak ka ni Janet. Naidumduma ti marikrik nakin ko na. Isolaan ti nakarikna kiti kastaw. Ay ayataklata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko ba't ni Roman Janet kaanakan? Naggapo ka na ulit ti balayaw. Pinagawid mo ka no, Mike. Wen ata masuruna. Nagdagulit. Binastad ko lang arudan nga agaram pailaan. Apay balasang kao, anya ngamin ayat isapsapulam iti may sa alalakay. Apay, awan planaw, amaki asawa. Di ka madanagan, agbaak. Ay saus, narigat ti awan kadkadwana kaanakan. Pagan anok ti kadkadwan no sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitulad iti kabsat ko, uncle. Naanak ka na balasang. At ngamin mama agday di kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka amamat pati kadagiti lalaki. Ay ket, anya nga raw, nailawan nga ron matpiman. Basta siya, amo kasalwadan ti bagik, uncle. Uray mataya ka na sinaw, ngawan mulit na may mayat ti kasta. Nasinawa matay. Anya, talaga aya, akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, uncle, ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko. Sa anak nga easy to get a babae. Ni, nangalaan di tarilom si ka, Gigi. Kinatang ni Lola, auntie. Ay, ikatam day tarilom. Agraraman ka mga ubing. Yung mo day taman, ha? Ni, apay nga alaam, auntie. Di ka kundirilo, ha? Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napadpadasan tinagrilo. Ha? Amom na niya tirilo mede? Dagitay bulong tinyog. Aramidin miya sinanrilo kat isotiril rilo me. Auntie? Janet, apay ngay nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso tinggatang ko dita. Di man Roman iti nagarpo pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa idida kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi idi sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At dapat idi malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpausaryo kanyak. Pinutad yu laang tadakkel ka nga rod. Ay na anak ko, sabali ide, sabali mat ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta ide. Iso adi tay makagatang iti arwaten nyo. Day tangarod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi idi. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mat itan. Basta di kay gatang iti gamit day tanga ubing. Urnungan nyo kay iti kwarta tapno danto pag-eskwela na iti kolehyo. Imbag man ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip ta agawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga rod ta pinalubusan dak ang nagbakasyon. Kat, anya dagitain sang-sang pamungay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay tainton maminsan ngagbakasyon na. Gumatang akto iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutam mat Idi data ti ubeng, napadasan tayo ti nagchinelas iti napintas, pati sapatos kaawan, tay bagta idi ka sako. Wan nga rod, kat numabalin, jak kayat amapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka manida. Bayam kay di amapadasan natap na muna ti rigat. Jak kayat amakita na nama iti panagbiag na Di kayat ko ka mapadasan na mo tinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga madama nga ro dito'y puder me kininanang. Iso nga dama siguro karba nga kamang bagbaga. Wano mang istrikto kan kwa na. Manang. No tagidaksan dagito yung ibagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang. Tamok anatalgad ti anak ko iti poderyo.
Kawa mo problema iti dayta. Saan mi abaybay ta anak mo? Basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon. Ang mga numasikog ka manan. Ni, saan manang? At damat adagitay agar-aram. Ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Patpat siya na kita lalaki. Itikas ta naglabasam, awanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang, Ang mga no, dasawa da kita nga agar-aram kan ka. Paglulukwan da kala da kita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos tinakirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to na sinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni auntie Lola. Ung tanak pa'y no igamak ti cellphone nyo. Kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amon, wad. Di na pa'y kayat nga agsapatos kan agtsinelas iti napintas. Ti kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga sleeper, kandaan na bestida. Pati tay payong ko na pintas, di na kayat nga usarek, tay kanodaan ti usarek. Ay, jak nga rod amo iti dayjay nga antim apo. Agunget mo't nutub nga rek. Mading amin tirik nak amaungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya amlatan wan. Gagangay na siguro, tabumakuten abalasang ni anteng. pangipanam dita sabong, nagpintas mo't daytan, Roman. Isagot ko ka ni Janet na namin. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita display dita salas. Sayang, di na ka kaya. Kaya tinak to. Anyatan mo yun. Ang mga no dahi ti asabong ti mamagtig na itirik na na. Kat aklunan na kon. Nagbanglo kami na ti asabong kay. Ay, awanan, mabulbul sekan, gapo ka na yat, Roman. Imparopa na lang aruda na di nakakayat sa gutang pailaan. Agas-gastos ka la dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayat pay. Baybay andak ka dilang na na. Pakaragsakak ti kasto ingar aramida. Inak agiskwelan, Lola. Sige apo, at iti pagplitem. Oh. Ay, di yu ikan iti pagplete na. Bayaan nyo ang magmag na tapo ko yun, nanang. Ah, taapay mo't. Kat ado mo ti tricycle a pagluganan na. Kan adamot pagplete na. Idi da kami tagis eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan me. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan me iti unag. At dayta ka man ako na akon, Janet. Apay aya akayat mo ang maparikat ti kaanakam. Di ka lamaas yan. Tapno mapadasan na matirigat na napadpadasan mi ay dubing kami. Di yu spoildan man day tang obing. Tapno saan nga gruam? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit, ha, si Dagmat. Exercise mo matlang day ta. Si kalat na batbatin nga agararam ka ni Janet Baraw. Nagiti na duma, nag-back out dan. Una, ta narabaw na siguro ti panagayat na ka ni Janet, tata. Ngam siya, talaga anapudnuak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na Baraw. Sumapul ka iti sabali nga armag. Ni Janet lang ti kayat ko nga armon, tata. Anya, agad di na ka nga rod kayat, Roman. Kan may sa di na kano kayat ti makiasawa. Di kayat na matay anasinaw. Saan, tata? Patsek ngagbaliw to ti desisyon na. Kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo ito nakaw. Apa yan? Anyat na nakamaw? Apa nga minom ka? Alala, sumra ka. masila na lang. Pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabayanan na ka man ng jararmam. Pinapanaw na nga ron na lang. Medyo nasakitan na. Lablaba na. Ayatek ni Janet. Ay na, anak ko ya.
No di mo kaya ti mapagpabayunan, sardangamon nga raarmanday dya, Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa'y nga misaw. Ni Janet lang ti kahit ko na lang. Awanan ti sabali pa. Ala, awam mo luganan nga agawin ni jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Ay, kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo jay nangon na titibuok ko. Namok kumakas jay ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaon na titibuok. Sapi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin ko nga arkilaan na tricycle. Barang at damayat na mangitulod kanya. Ni, apay ngayon sardan mo ti tricycle, manong. Ay sos, nay mo samot ti gasolina nan. Pasensya ka na ding. Di kan may tulod ni Jibalayo. Awan mat gayam gasolina nan. Pasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga roda. Pag naakon manong, at tutipletek. Ay, una yan. Narabyanak mo na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pa iti pagnaag. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la ka nga roda na di na oras. Sapay saan nasilag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay, na. Apay nga'y sumgarak mo tan. Partakak pa iti magna. Asino ka? Ibato na! Nanang! Itay ka pa'y asumanang eh. Ibagam ano anyat napasamakan ka anak ko. Nanang! Adanang gundaway kanya! Anya? Asino? Diyak ka, mama! Diyak nabigbig ta nagsipngat. Awanan ba ino sino man dayjay? Idarom ko! Kahit kasano nga rod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauna yan aya. Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan ngay nanang. Sana ko na nasinaw ang malasang. Abi na pasamag ti kastoy kanyak. Apa yan manang? Anyat mapaspasamak yan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, no kasta. Nagbunga ti pananggundaway da kan ka ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak ka dimot abalasang. Ala, kaasi kamat manang. Hanggang saan? Diyak itulok nga agsikugak abalasang. Masapul ang mapagpudnok jawanan bain. Asino? Adda ngamin suspet sa kanang gundaway kanyak. Dakil tiyatap ko nga iso tiya kinaramin iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso adyak agtagtagari. Palabsag ko man dayjay nga inaramid na kanyak. Itataнаgbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak. Asino ayamanang? Apay ngay may ka dito balay, Janet. Wen, tanabayagan adi kay imay ijibalay. Iso asya akong timay. Kwa, nakasapulak nga minan iti trabaho. Kat man makadiofak. Umayak ko mga rin ita ijibalayo nga imay kamutan. Sakbay ti amin. Kaya't kupay nga ibagakan ka ang masikugak. Anya? Masikog? No kasta, adan nobyong?
Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente, Roman. Amok asikat akin aramid iti daytoy. Ha? Aramid nga. Di ka maawatan, Janet. Ibagam tagpay so kanyak. Sikatin ang rames kanyak idean niya. Ha? Ni, anya ka din dahil nga ibagbagam. Awan amok dita. Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag ka, Roman. No ti ammom ket agdarumak, gapoy ti dayjan na pasama kanyak. Saan? No aklunam ti naramid mo, saan ka ngay darom? Basta takdaram ti naramid mo kanyak. Ha? Napigsa tinakam ko asi ka dyan ang gundaway kanyak, Roman. Ngamin si kalaang mati dagulit nga kursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan pa nagkitkitam kanyak ide. Talaga pagpampanta siya, anak. Nasakit ka klunen, Roman. Ngam ikarigatak timang pagawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasol latan no awan ebidensyam. Apay ngay basta agpabasol kalatan iti jakmot inaramid. Ha? Apay ko mga aramidog tikas jay ngay. Ore kas kasano. Dakkel ti respeto ken ka. Nga oray parupam launa iti saan mo panangayat kanya. Awan amok dita, Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin basta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan mo't ebidensya manakaw. Dakkel nga minti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso matlatag pampanta siya kanya. Di mo maibagati kasta. Taadon dagiti binastid mo, anak ko. Ha? Tiyak mo't kit di pagpabasulan ida. Ngam di tay laam mo, anak ko. Nanang, kasano nga rod dayto yan ngay. Sapay masikuga kon. Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak man langan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makamuditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Ilay. Kasla akla pimpimanan iti kastoy alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay kastoy tinagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rin nagsarda nga tricycle iti batog ko Awan. Iso day ta dyan naudya nagluganak idinagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklam mo tinagan na kat. Ading, mabalin ti makisaritaken ka? Apay manong, anya ti bagam. Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka ka din. Ay kwa. Awan asawak, manong. Ha? Awan nobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka diya mapantamangan iti restaurant. Ado ti kayat kong ibagakin ka. Ken masyanak kami ni ti kastalangam. Ha? Pangaasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti papananta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikati ng gundaway kanyak kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin pagulimay kan ti konsensya. Isa sinapol ka. Garag agya managtarasarakan ka. Sapay kumata mapakawan na. Dinak mga paibalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawan na klak hindi. Pag mababawyak, tinaramid ko. Apay ngay naramid mo tikas di kanyak. Apay. Nabayag aminin na kursunada ka. Tanabayagan na makitkita ka.
Gaputa mo, nga awan namnamakan ka. So akas jay tinaramid ko. Jak ni namnama nga bunga na jay. Pagkawanan ako ma. Nakasagana ak amang suporta iti pas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko. Aniya? Nay, papanam tunay. Di taman balay da Rosalia, Angkal. Mapan ka kadi agaram. Wen, Angkal. Ay na, asawa undan di pagkiinagawan nyo ang maestra tunay. Anya, asino ti pakiasawaan na? Ay katya may sa kadagiti karibal mo Nilitaw, ang kasardan iti mabeait. Ay, sayang. Kunak na danamnamak. Ay, anyan. Sana balay, taadupay mo't nagiti babalasang dito'y lugar tayaw, amabalin mo nga arbal. Ado, magpaiso Ngam istambay na malaming. Awan trabaho na. Ni Rosalia kumaa, tammaestra day jay. Binulan, agsulto ko naman. Ay, sayang. Naggasan mo tinilito. Taura, agtugtugaw tulat kukon na. Mabiyaglat ta. Tagsuswildo siya asawaan na. Ay na, awan malakayan ka abaro ano kasta ka kaanakan. Kaanon tupay ang makaasawa ka ngay? Di uradyak mga sa asawa. Noon trabaho tayo sa waag. Awan lang nga trabaho ko. Sa istambay pala ti maasawa. Anyan tulad biyag min ngayon kay. Awanin agbisin kami. Ay kitag trabaho kagamin Awan mo nga roadmaster ka ng trabaho. Tawan mo na iturupos ko kurso, Anggal. Ay na, adaw ti pakipurdiaan di tano kayat mau. Diskarte ti kasapulan. Tapno maaddaan ka iti kwarta. No kayat mau, sumurot ka kanyak amapan ag karpintero. Tauray para kiwar ka lang iti sementaw. Nagriga ti trabaho akasta. Talagbasit ti sweldo. Aho, logi ang kail maray. Ay, kit anus akaanakan. Talaga akasta. Tasaan tayo met nga raw anakaadal. Da kayo latan ang kail. Ag negosyo aktulangan no da kwarta. Ay, limastog mo da jalito. Apay aya. Nakaasawa lat maestra. Kung namulan asino adon. Kawil ka ti jay balaydan, idilim mabasak. Sa bagay, oras ang nagtrabaho, ayos labta. Ay na, saan akas tanilito? Nagagut ngagtalon. Nagadunto pa'y timula na anatang. Agtintinulong da nga agasawa. Ay, naunanak lang amin gay. Binutbuting ko lakuman ni Rosalia iti. Tapno napilitan na nakasawa kanya. Ayatal na ka man. Amok tumot la ajay sweldo laeng ni Rosalia ti habol mo kunkwana. Ay nanang, practical ti biyagitan. Anwam ta napintas a balasang, naawam trabaho na. Useless. Lusyak. Uray saan napintas, basta adda trabaho na. Pet ko na Anya? Kumusta, Mari Arian? Ha? Kumari ame? Ay na, si Kadaytan? Wen, kumare, ay na, umay ka man pa Sharon. Ay na, sumrek ka. Ay na, maray, nakapimpintas ka mutay. Kan, pimudaw ka nagkapoy di abroda. Ay na, kasano ayakat nakakulong aklang ni Jibalay. Kahit saan kan nga agsubli iyay abroad. Makitan tumare. No aya bandak man ng dagiti anak ko ijay, mapanak tumanan na. Ay na, naimbag ka pa'y. Agbakbakasyon lat kukumaw. Ay katuwan agrelaksak mata. Tay di sa anak pa'y ngagpenpensyon ka, puro trabaho tararamido kiti. Ay, sa bagay matkit di Ay una, enjoy life ako na da. Anang, asino dyan bisita yung si Mang Bait? Ninanam nga amay.
Apay, di mon malagay, nalipatamaon. Isuday jay na yan. Pimintas mo nga na. Hiyang nati agyang ijay abroad, Siguro, adot kwarta day ta ako mariyoan niya nanang. Ay, kat ado siguro, tapensyonada mo. Mano nga tati pensyon na, iti binula. Nalipata kong di imbaga na idi kanya. 20 mil sa no, kurang-kurang 20 mil, kasjay. Ha? Ay, dakkel mo't nga ron na nanang. Aywan, awan pa asawa na. Awan sapay mo, tamanipod na balaw, saanan anak ki asawa. Ala, pakialaman kit di day tapit, sir. Tanay, jak maigaman amin nga ipan ijay salas. Pag meriendaan ta ni nanam nga ame. Sige nanang, ta umayak man mo't makis-istorya iti kumaryaw. Ala, umay ka nga ruday. Apay nga di pa'y lamang asawa to'y anak mo, Maray. Ay na, kasano ang mga asawa kat awan mo trabaho na. Awan mo't mangayat, nana. Iti day ta kinataar mo, awan mga yat. Imposible, Saan man, nana? Malag, sarsarita kayaw. Inak man pa'y agisa ang itiin na paw. Ta dito'y kan amangal daw, Maray. Sige, sikati makam mo, Maray. Panawan kay pengraud. Nana, di mo't nabalo kayo? Nabayagan, Barok. Apay, awan plano yun na makiasawa man, nana. Ay, kat, nuada kumayat, kayat kumat, Ay, nagpintas ka, manang. Manang kunam kanyak. Nanalati awag mo kanyak kitay. Bayat nga minti, panang perpereng ko king ka, kasla umububing ka, ading. Ading manay. Una di kami. Nungay, agaramak king ka, ipalubos mo ka di. Ay sus, dinak man rabakan iti kasta tunay. Sapay naglaka ka mamatpatay. Sana ka manglukloko adi kami. Agayatakin ka. Sabay ko mata, adanamlamakin ka. Nay, seryoso kay di day ta nga ibagbagam tunay. Uwan, ading. Aklunan na ko. Tapnudatan. Ay, kwa. Ay na, di ka nagpakipot, ami. Tasayang tal daw. I love you too. Kunamot kanya akong tapnudatan. Ay, kwa. Alam uwin ko na mo. Ta itamot lang. Yamamukan kininanang ko kasnobya. Ay, saan pa'y laeng? Ay, kababain ka ni nanang mo. Ay, kwa, umay ka laeng ni Jibalay inton malam. Ta ije ti pagsaritaan ta. Ije balay ti pangaklunakan ka. Ay na, dito yun. Banugan nakpailangan mo dami. Dito yan na Aklunan lak dito ko yan. Ay na. Ito akla makastrik iti kasto restaurant Lagi mas gayam timakan dito. Kan pasik anangina. Mangan ka laeng agbusog ka tunay. O namin, my love. Thank you, iti panangilibrim kanya ka. Awan anyaman na, my love. Ay, kaya't kan nga ikasar. Awan pa imot ngamin urunong ko. Ay na, aguray pa'y day takasar. Kan mabuti nga ka maamuan dagiti tao ti maipapan ka data. Amangan no katawaan data. Ay na, bay-bay ang tisawon di tao. Awan bibiyang da ka data. Basta ilimod ta pa'y lahang ti relasyon ta. Kan uray ni nanang mo, mabay na ka mangipod no iti amin. Amangan ngamin mo agungot. Pagbainong ko nga, kan apay ko mga agungit. Maragsakan kid di ata, kumari na ti asawa. Ay, tunay. Ibagatakid din kininanang ko, ti may papankadatan amin. Anya, sige nga ron, sikati makamo tunay. Anya, ulit man ti imbagam tunay.
Nubya ko ni Ami ako Mario kunat. Anya? Wen mare, jakmet na po nanti pan naka-inlove ko iti anak mo. Ha? Di na kami labda na nanang. Tani, ni Ami at talaga ti kayat kong asawaan. Anya? Ay, kahit anyat plano yaw. Agkasar kami ko mga rudo nana. Ngumawampay mo ornong ko. Isu sumarunong to kanon kunan ni Ami. Wen mare, ay ste. Nanang ko nakmeten tagasawa kami ton iti anak mo. Sapay la kumata di mo tagidaksen ti awag ko kan ka nanang kumare. Kwa? Ay, awan problema kanya. Isu na lang. Nanang. Awan dakes ti relasyon mi gini Ami. Tagpada kami anawaya. Basta ni Ami ti kayat kong asawaan. Period. Tunay, sigurado ka iti da ita desisyon mo? Ay, ayatom ka di talaga ni Amay? Ay na, masursurok to nga yata. Ay, sigurado nga ibagadag iti taktao at ipensyon ni Amay ti habol mo kan kwa na. Ay na, baybayan nyo ti sawon ti tao dita. Apal dala kanya daytang. Urag tugtugawak lang aging gat lumakayak. Babalin. Tapinsyonada ti asawa nanang. Tunay. Isalo babalin. Ikasal ko kuman ni amin nanang. Tapno talaga nga agasawa kami. Tanyat mo yaw. Amangan mo mabalo akadagos. Ay unay kamutan. Nabiit kayo pa'y anagkin na awatan. Ngamday ta balo-balo ti bagbaga manakaw. Basta sawag ni amin nanang. Ay kat makamu ka. Angam agurnong kapay. Nakababain ani Ami ti aggastos iti panagkasaryak. Pare Romeo, lumabasak pa eh. Nay, kaduan no di kan dumagas paray. Ay nay. Agin lugan iti nakaparada dita paraangan niyo, Romeo. Nagpintas mo talugan daytan. Nagdakkel alugan. Niikit ko. Jay balo a pensyonada nga antik. Ha? Pensyonada ko nam. Wen pare. Dayjay ti kabaknangan nga antik. Pensyonada nga men. Aya. Manutawon nan nga eh. Kwa. Nasurok sa amutin a 70. Romeo, umay ka man biit, baraw. Ay, uwan antay, umayoy. Ha? Isu ka di jay ti ikit mo. Jay nalukman. Wen pare. Ay sige. Tadan sa ipaaramid ni ikit ko. Panawan ka dito yan pare. Ewan no, umay kapayag kapay. Mga rod, pare Romeo. Makikapiyak mga rod. Nay, papanamanan kat maluman tunay. Minalumutan arumwar ka dito balay. Mapana ki jay balay da Romeo, nana. Mabiit man laang. Apay asumanubli ka ijay. Pudno ka diti damag nga ar-armam kanaw di pensyonada nga ikit ni Romeo. Wandakis na. Baro ak mo, nanang. Unangam kasanon ni Amay. Adan nubiam tunay. Ay, sinako ni timabit na amin na. Ni karidad di ko. Anya, apay ngay akas ta. Inararam mo pa'y langarod ni Amay no isinam mo lagayam. Oray ata di kampay mo nagkasar nanang. Kun awan mo na pasama kay tinagbaytan may. Nagkibin kami lang ni Jamol. Tunay. Awagak to niya amin nanang. Ibrikon. Apay ngayakas jay janak mo, Aryang. Linoko naglagayam. Ay, jakmat nga ron mo, Amay. Pinagbagak mo. Ngam natangkang ti pangedeng na. Uray kumano kasarita nakmatiti personal. Ngam saan mat. In-text na lang ag-break kami kanon. Nagsagit ti barukong kumare. No amok lalo kung naglagayam ni tunay. Diyak lang kumay nakaklo ni din. Ay, pasensya kan, Amay. Siya kong pasensya para iti anak kaw. Nala, bye-bye amon mare.
Ipagpagapo kiti pa nagkumarita. Pagkawan akong anak mo. Maglon ko matkit di tigasat ko. Tilang amin nasakitan na amwag. Kunak no ada yung ubeng ngam siyang tinangisukatan na kanyak. Samot, tabagbakit mo nga mangam siyak. Agyaman tadi na kong pinarigat karidad. Inaklon na kadagos. Kasla seryoso ka ngamin kanyak tunay. Ngamnay, ulitak adamagin kin ka. Sigurado ka, akayat mo ti mga sawa iti bakit akas kanyak. Laglagi pa, asibinti tao, titawan ka. Idinto ta si ka, kat 30 laan. Sigurado ako ni tirik na karidad. Di kanto nga ta maupay, no adan to manggagmaw nga ibaganto dagiti tao kin ka. Ay na, naruwam akong karidad. Amamot bakit mo laang ti ex ko. Sa anak ang nagpapekto itimbagbaga dagiti tao. Iso na lang dahil di nakita ka. Nagbali tirik na kinaani. Si kagayang tayo ayatag. Di mauday nga ayatag. Kasya naon, no makakita kan tumanan iti bakbakit ngam siya. Bakbakit kunak ang takunamit amas kay kayat mo ti bakbakit ngam ni amay. Ay awanin. Si kangarudang ti mauday karidad. Ay ayatan ka. Ay, jak kumakayatan ti makiasawa kay. Tabakit akong. Ngam jak ni namnama a makarikna ak manan iti ayat tunay. Kat sapay la kumata din ak tupaldaangan ah. Ay saan to Apolos karidad? Promise. Dakdakil nga amang ti pensyon ni karidad ngam ni amin ana. Kahit anya kumaita, di ka lagbain iti kasta nga ibagbagham. Dagita ket pinpinsyon ti bagbaghamaon, ipadlaw mula unay a pensyon laeng ti kinayat mo kini karidad. Ket ibagbagak lang mat tapno umamuan nyo nanang. Ayun, agkasar kami kini karidad. Anya, kahit pangalaam iti aramatom nga agkasarngay. Ni karidad kanu taggastos nanang. Ay na, di ka lagbain. San abali? Simple la kanu akasar ti ngayon mi. San tayo nga agawi si tado a tao? Ay na, sigurado kan iti dayta. Amangan no agbaliw tumanan ti pangedeng mo. Ay saanin, nanang saanin. Promise. Awag mati umanay kanyak kadagitagam nga empadas ko, hane. Un nga rod, nasurusurta amin ay apaggatangan iti gawn. Awa mo umanakin ka. Nalukmag ka ngamin, hanay. Uwan nga raud. Ay, kapilitan nga agpada itak itigawn ko intong kasarta. Apay no, agdayet kan, hanay. Ay, manja, agsinatalangan, no pilitan nak nga agdayay. Ah, Day tati kagurgura adang denggal. Dayet-dayet dita nga. Nagimas ti mangan, pagdayitan nak. Ay, manja. ha? Nakaparada mo dito'y arubayan yawn tilugan ni Manang Karidad kanakan. Uy, nanggal. Ta, lugan min, agduwa da ito. Ay, kaano di kasariyaw? Inton umayabulan pa yung makiday, anggal. Ay, di si kanton ti mangimaneho iti daytoy. Ay, kapilitan na, anggal. Ta, asawak tom ni Karidad. Ay, Ni Romeo ti umawag, anggal. Mabitla nga. Hello, paray. Abay. pare, ni Antin taray mi dito ospital. Anya? Abay. Anyat na pasamag ng kuala. Naatake pare. Anya? Kahit kumusta ni karidad anak kaw? Apay ngay apinanawam iti ospital. Lila na ilasat ti panag-atake na nanang. Anya? Ay, nauna yan. Ay, mala, di ka unay agladingit anak ko. Unay mo tayo. Hindi kang pala nagkaskasar. Natay mo tayo na. Insapsapa mila kumanti nagkasaridahin.
Unay mo ito di kastoy. Kasano nga yan, makapensyon na? Ha? Ayunay kabutan. At pensyon. Unak lano jay natay anubyam ti sangsangitam. Ngam jay matlagayang pensyon na. Unay kamutan. Unay mo gawin ng tigastoy. Sayang tarapap ko. Gusto ma, tasan anatuloy ti kasaryer. Tasabali mo't lati intensyon mo itinubyam. Apay, di ko na nasaya ti kastangar aramitam. Ay latunya ya. No nangisip ti plano kan gagamaw. Di kanto agbaligay. Tandaan am day tatunay. Apay nga lang yung tilugan day di karidad. Kitlugan mi mo't adwa day jay. Saan? Tadi kay paimot nagkalay sa pare. Dakdakkel ti karbangan dagiti anak na ngem iti sika. Tasaan kayo mo ta nagkalay sa? Iso pasensya kan pare Ngem nay, alaen mintilugan day di antik. Anakaparada dito'y paraangan yaw. Nana, ayan gaya mo ni Nana Ami ita. Ayawanan, nagsublin ijay abroad. Kano planom ti makisinoblan kan kuana. Saan na kan apagan ano day jay? Alaam to'y bunang, taing ka agparaspas ijay talaw. Apay pagtalunan dak. Kahit apay, adda ka na no di ka talaw. Di ka lamasyan kanyak nagtaltalaw. Di nakpay matulungan ijay talunan. Taday tala agtog-tugaw tar aramidom dito'y balay. Nanang. Agarado ka, tapno adda mulaam itinataw. Agagawa ka, tapno adda pangalaam iti kwartam. Saan aday tagor, oray iti pensyonada ti among aramidan. Alag, tignay kan tunay! Tano di ka pa'y lagbalbalay, panawan kan dito'y balay. Inak makipagnaid ka dagiti kakabsat ka. Ay, sana. May kawak no panawan dak nanang. No kasta nga raw, agtrabaho ka. Tapno makatulong ka, laklakayan kan. Ngumkas ka pa'y laubing amaman mandaran. Ay, pasensya kayo, nanang. Sige, tumulong ako. Nagtrabaho dyan talaw. Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy uyok ka. Ajak man amoy kinahito nga uyak. Di mo't may kika. Moray agtumarak, isulat tamag. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka ngamin Idi pa lang ay bagbaga ka agpa-check up ka. Ngam di mo mo't ngamin ar-aramidin. Wanto. Sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Agipaw itak iti kwarta. Malungay, ti pawit mo, hulya ba ka? Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Ay, alaman nga raw. Diyak kumakayat kag pa-check up nun. Ang gaputakid daw mo. Sige, pagbigyan ka bakat. Ala-ala nga rudan. Tada pa'y aramidak. Merinda ka ba, Listong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga yan. Labit lang Anyat kayat yung merienda ya. Ay, nangadumat ti kwartam istaw. Sagsasangaribo pa ay. Pinawitan nakakadimanan ni Hulya nga anak ka. Uy, apa ya tatang? Ang reklamo yaw? Ibagayo kasapulan nyo ti kwarta, tekan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusa, ti kwartayo baraw. Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kamin ka ni Hulya. Apayakas lang ng sakit tinakam yun, pauitan na. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintiar aramida. Pagbisbisyom lang ti kwarta, pagrigrigatan ti anak may. Ay kat kwartami mat nga agasawa ti ususara. Agdaw-dawa ta kaya ka na kayo. Man nakibiyang kay launay akatugangan. Iso nga adutisan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tayo kaskara kayo. Aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi kam makibiyang. Kat kastamot ti aramid mau. Anyat kaya ti amerienda ya. Ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya.
Ilak aman yun ni nanang iti merinda na. Ta mangala kayon. Kalpasan na, agawid kayon. Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagay. Pinawitam ka di manen iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan yu ijayan. Ay, damdamagak laeng anak ko. Tanakita ka nun ni tatang mo iti istor nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanu a iti istor. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na aya. Nabayag nga may na jay uyak na na. Saan nga gimimbag? Uyak! Ha! Kasla jak mo mangmangag nga aguyak. Kasla na salun at mat ni istaw. Panagkunayo lang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguyuyok na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyok na nanang. Kasta aya. Na. Jak nadlaw dayta anak ko. Wen ta ilimlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala nanang tani. Adda pa'y aramide. Baliwan tayong tumanong ti agsarita, wan. Bye! Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta kan? Huli asawa. Kagat-gapok launa iti doktor ko. Okay. Kumusta nga iti check up mo? Pinagsangsangit ka. Huli bakit? Kawanan. Dandaliak sa matayo. Ha? Apay ay lakay. Anyat sakit mo aya. Anda kanumat gaya mo kanser ko. Isasaan nga imbag tuyak to. Anya kanser ngay. Lang kanser kanumat bakit? Awanan. Mabalo kan iti mabiit bakit? Ala, di ka mamutag sa uiti kasta, Istong. Aging pagkapay. Kat, anyat ko na ti doktor ngay. Agagasak ka na Ang muray san tagastos lang dayta. Urayak natan ati papatay ka. Ay, saan agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutangak. Aramidek, basta gimpag ka. Already kan umutang bakit? Basta nayunam lang tayo ipawpawit mo iti binulan. Pagdublem lang siguro. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat ti may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitan kinton bigat. Tapno marugyamon ti agagas, wen? Wan hulya. Agyaman ako na ikon ka. Asawa ka. Iso arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimpag ka nga, Rod, wen? Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni nanang. Tao may payla di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapapain. Oras anan. Amumat nga do ti saw-saw da nanang mo may papankanyak. Ugat, kasano ka nga rudon ngay? Mga alaklangan na kitang danan ta ababaunan. Ha? Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapalin na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko unti makaamo. Ala nga, Rod. Basta agpaimbag ka, wen? Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nakpakatanagan dito. Basta ada kaduak. Awan problema. Mga laki kat bali na babaunan ta. Sige nga, Rod, lakay. Kita tayo na singput ababaunan, wen? Nakita tay babaunan da istaw, lakay.
Jak amo iso tayo nakita kini limaba sa kini balayda. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay, uwan. Ay, ada mo babaw nundan. Uwan taawan ka nung arod mga sikaso kan ni istaw. Na ada ka no sakit nan. Saan na makalutaw iti kanina. Ha? Podno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo iti dinapanak ki jay balayda. Ngam iti nakita na ay bigla akim mapsaw. Diyan mo Kan sa balay, ti nariknak iti nakitak ti babaunan da. Kasla saan mo iti babaunan ti langana. Nagsosyal mo iti babae. Ay narigat ti agsasao. Ang amuray siya sa balay ti marikriknak lakay. Nagatidog mo iti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kasjay ayati katulaw, kaslawam mo amo na trabaho. Ngaron Tagano nga taday dya babae ay Diyak mo, tadyak pa'y ngamin nakasarita. Ang palut putek tau dayjay babae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangi-bangi ili, nana. Nagpintas ka balasang. Naimbag man takayat mo ti agbalin ababaunain. Wen atawang mat sa bali at trabaho ang mastra ka, nana. Manut taon mo ngay. 21 kun anana. Ngam, api anagado adamdamagin nyo kanya. Ay kwa, awan. Kayat kalaing may't ama-am-am mo na imbag balasang ko. Ay ayan mo. Igawan na man. Kanay mabisina ko. Mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y nana Sige. Mapanak mo tantan malaman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong. Adim magasak. Wan. Ay na. No nakitam lako matitsura jay katulong da Istong. Mapamulagat kalakay. Apay aya. Agasam man. Naka-short pant iti nayul-ul. Kan hanging tibado na. Makikita niya pusog na. Anya, ay nan, tay nakman nga ron kitaan nagpaisumat la ti ibagbagam. Pagkakatos ka nga'y. Nakitaan nga. Pagpanpantasya ang mudayjay, babae. Saan ba't Itanya agapaw. Kaya't ko lang matapun kan ti imbagam. Sana na masapul apengkem. Taag paiso amin nga ibagbaga. Garang kantyang dayjay ababaunan lakay. Talaga akas lasaan ababaunan iti panagkitaken kwa na. Yala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Tama nga no nagbindot talaang iti atap. Sa paila ko mga rod takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag di manugang yaw bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw mi kadakwada iti babaunan na. Apay ayaman ang aryang. Kano mamin makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Andiya. Ken kanayon da rumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Andiya. Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di kam lagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatag na ti sugsugal na gijay dwa. Ay, agyaman iti day taan ay bagang manang. Katap no mamati ka. Kasaritam to di apukok. At da iti silpon na di video dagiti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglailo da iti tunggal maysa.
pangaasi yu tatang. Di yu kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadaan anak ko. Panang isakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makaruwar day di ang makisugal. At David din siya may anak ko. Ipuruward kuntukon ka. Anya? Sungag-sugsugalak, ta pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko, bakit? Kanday ta in-forward da kan ka video, di mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Ta talaga nasingad kami iti babaonan ta kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Itala makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing pa'y matgayam. May mayat ti ubing tanapigsa ang mga sikaso kanyak. Ano bakit ti alaag? Ay hawanan hindi nak maasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanya. Uwan bakit? Matay ako ni Timabit. Pagatapan nagpailang awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko na iti parikot ko, ti panagsusugal ko no daduma. Iso, mawatan na ko hulya asawa. Lakay, masikog samot jay katulong ni Istong. Nadlaw mumot gayam na ita. Dumakdak kilan ngagpaiso di tiyanda. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Daka mo Lupod naman na ita. Apay di na yawid na dya babae. Ipalubos na nga ta, ngagkat-katulong na ta, nga uray masikugay. Ha? Win nga rin Ay na, sapay la kuma, tasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Uray siya nga rin. Ay na,ag-aawid ko mga minan jay anak ta. Mabit lang, umayin. Lalo, Kumusta kan, Istong? Ha? Hulya, andakan. Wen, kumusta ka? Kasta, marigrigatan. Anay ko, Ne, apa nga yakala at naglusdoy ka, Istong? At yak kabalanti, tumagdari ti mabayak bakit? Ako, piti barukong ko. Ha? Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka, tumagdar, umay ka. Mabit sa ngabinan ti apit ko bakit? Di kang sa uwi, di kasta. Angam, limok magkamit. Kasla, saan ka mo't nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunanang iti aga sa tumtumarag. Istong! Agsikan ti Ha? ko! Aga makaksamat dan! Ayan mo, Istong! Ayan din sa Istong. Asino tayo, Jay? Ako, adada silid bakit? Jay babaw nun tayo, Jay. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan tin nakasikog kin ko na. Kasi nga ta linuko da piman. Ha? Istong! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya ko! Kalahat mo't apimigsan ni Istong. Nagpardas mo't asimrek ijay silet. Itatanaka-anaka kon, Istong. Ibagamon tagpaisok ni Manang Hulya. Aguli magkaaysa. Ang mga numangag na kati asawa. Kunam, uray maamuan na ti amin may papankadata. Saan ka mabutang? Kwa, saan ko mapay nga ita? Ang mga no agiskandalo ti asawa. No di mo ibaga, siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ti karbangan ming aginakan ka. Ilimot tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbeng nga ilimod yo, Istong. Ay sa. Ha? Awanan ka itibain, Istong! Hulya,
Pakawanan ako nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasaritak ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnikak ti amin ken kwa na. Inulbudan nak istang! Pakawanan ako mahulya. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka madangran. Pagpilyam ani istong na sino ti pilyan na kadata manang. Siyak ti pilyan na. Tas siyak ti asawa na. Iso apo manaw kan dito'y balay sika a babae. Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami kani manang Hulya. Ni Hulya ti pilyag. Ta iso ti asawa. Iso ti ayatak. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, Istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua ka rin kanya. Hulya, apay, di ka mabutang nga amangan no ulitin na tinaramid na. Sinaab ki idain. Ay atik ti asawak nanang. Diyak ka ba ulan na mapukaw kanya? Nga oray adda na pututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak nanang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak ko. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay. Kan nalaing nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibagay ti suray. Ang di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikat ti makamaw. Pangedeng mo na ita. Ket no anyan to ti ibunga na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Ta imbagami mo ti opinyon me iti inam. Hulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni baby. Manong, ti kasapunam. Uray 3,000 ano adla. Kapag gatang kumutta na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida. Na, apay akas ta tilangam nga imay dito'y balay Hulya. At da problema, ni istong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iti balay. At niya, hay, napanan na ngay. Kunana amapan makifiesta iti lugar ti kumpare na. Ngam di mo't nagawawi dun. Diyak makontak ti cellphone na. Ay, madanagan nak. Amang ano na bartak. Kat ada ng kurso na da kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala, urayim latan Amang ano adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, Hulya? Ay no siya, mariknak no da sa balay nga aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukun nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay la ko mga raud, anak ko. Nagapamanan. Napnapan ti manungal daw. Kastamla ka na yunan. Marmarapukaw ka dito'y balay. Oh, Hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak mo na yun. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yan. Uri ipupok na kundi ti balay. Di ako narumartam no mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Hulya bakit? Ada pa'y kwartam dita. Naibus ka nun ti daya parti may kadwa aputot ka. Kan oray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmot ngamin makasapol iti trabaho ka. Awan mo't mayat na master kan at trabaho. Awan kwarta. Ken maysa. Diyak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusan ka din bakit? Sana balay, takas la anak mumutan na gijay.
Awan nga rot kwartak. Makamu ka meten nga agdiskitar itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka matan, Hulya. Nagbalbaliwak lang arudan ngam kasta ka pa. Hindi mo matam mo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti pa nagbalbaliw ka. No kasta, awan man na injay asawam. Awan nga rod tatang. Jak amo tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rudan ngay. Uno, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Jak amo tatang. Jak amo. Dito'y tiimpagada nga ayan ni Stone. Sapay la kumatawan madi ang maduktalak dito'y. Nagdakkel balay daytoy. Akim balay nga ta iti daytoy. Agtuktukak. Ha? Hulya? Apay nga da ka dito eh. Sikat ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka dito eh. Akim balay iti daytoy istong. Istong, sweetheart. Asino dayta? Sweetheart, no kasta, adamanan babaim istong. Hala, agawid ka nulya. Ladingitan, ngam ni Veronica ti kayat ko adan naan. Isunti ay ayatek. Kat na agdarom ka, makaamo ka. Awan maramidak. Anya? Ay, no kasta, mangasawa kan, Juan anak ko. Uwan na lang. Ay na. Nagsaya at nadamag data. Ay maragsakan ak launa yan ako. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga minti mangkan-kantyaw kanyak. Kasursuron ko pa imot ti makan-kantyawan. Makadandanog ak madamang kan-kantyaw kanyak ti baak. Ay na. Kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbay nga ado ti managkantyaw dito'y lugar tayaw. Huwag nga rog Amin samot na natattao dito'y lugar tayo kat managkantyaw. Sapay no isuda mo ti kantyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sa nabalay, ta saan da kantaw na makantyawan, ta mangasawa ka na nakaw. Huwag matkat diya. Ala, agsagana kayo nga rog, ta dumanon tayo nanan. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsay? Taga kabangibang nga ilay, kasinsin Juway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kan-kantyawan yaw. No kasta, graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsin. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaan. Kuna lano sana kung na maadaan iti apukaw. Okay, naimbag ano, ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitay, di san mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na karoon makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayatain. Malangaraw, nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Jak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may, ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala umaon da kita'y baak, tayo suda ti agabay anak ko. Anya? Ay,
Marang makaasawa na mo tayo no agaway da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Apay kita sa adin ngay. Bayab, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, tiba akakabagyan tayo. Sige na nang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan mi ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton ti mangkang kantsaw kan kaakas iti naibagam kanya. Kung nga raw, may istresak ide, tunggal kan-kantyawan da. Isungay ta, nga, dagita ama nagkantyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan, sapay ko matagtali na di kinasimpod mo. Uy, apay ko mga agbaliwak ngay. Inborn ni kinasimpot ka. Isa ang matayak madla na simpot lataid na bakit. Itatanalpasin ti kasarta. Aghani mo tamamot, Juan. Pailaan. Saan na ita nakalimon? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko idinalpas ti kasarda. Naghani mo da. Hindi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tegayim ko. Nasikugan da maadagos. Sika aghani mo tangarod no kastati ko nam. No siya klamay sa oray saanan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yo? Mayat ananan. Iso na lang, takas lang na bambano gaklaunay. Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madunga aldaw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadda anak laki ti adago sa iti apukaw. Wala. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan ni Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay da! Karup-rupak tukuma. Triplets ko mati sikog ni Edna, tapno mamaminsan. Nauray hoston ti triplets no kaskasanaw. Ay, nagbayatan nga no triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Nalangar, iturog ko man biit na nang. Kaslak mo't agtrangkaso nung gapoy ti bandog ka. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mutla ka day ni Mang Juan. Kuwan nagagat pa nga agtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatay. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Kat, intriga na mo lang, te matmatgadan na kin ka. Kuwan siyak ti para gamiti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga ro din di asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray kumanusan ni tambay. Ay, konsumisyon na di nga asawak. Kat, kasano nga ro dagiti limang anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kami ay iti utang. Puro utang tikan kanon may, Edna. Iso nga ay na po apalan ka. Tanakatumpong kay tinagagayt ka nasingput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Diyay lamamutot ti pagkagatan na. Awan ka di pa, Edna. Ay, awam pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinulan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Un ngarod angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, bambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga ta nga iti ada diferensya na kadata?
Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at chimpupay ita, ah? Wano, adda puliyo abaaw, wano Lopez. Ni, awam mo't, ah. Pulimin tupay tinagado ti anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siyak ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Ala, anusan tangaruden at agura hilakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita? Urayan talatan. Kahit kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awang pa'y magkasinsay. Manu abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay ngay. Kumapoy sabat jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na ti agputaw tanay. Mapaanan ti tawad na. Kasta nga rod mo ti ibagbagak, insan. Talagan sa nga awan pa'y. Langasawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't puton, maho kaanakan. Adan to, uncle? Kumapoy kan samot nga main kaanakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw, no awan mo't putot, maho. Awan useless kaanakan. Apay adidak sarsar dengan akan kancawan, uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kancaw yu kanya kamaysa kabaak. Itatanang asawa. At dalatamot pang kancawan yu kanya. Apay akasta kayo? Nanay. Ay, di ka nga rod agungit. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan. Tama nga no makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Edna, manutawin mo? 26 kon, friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapaanan ti tawin. Ay, awam mo nga rod. Apay no aghanimon kayo manan. Sa balimot a lugar ti papanan nyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibpay laan. Uray man agawa nga agawa no awan to mo anak namang tawid iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalinta aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay bakit? Aghanimun ta kumamanan. Agrelax tamot uray sag paminsan laang. Bareng maadaan tan iti anak. Padasan ta kaditaghani mo iti sa bali manen a lugar. Ay na, gastos la da ita. Kan sayang ti trabaho kung naglangan na. Italaang mo manen nga aglive ka. Laden, bambanog la da ita. Talaga siguro asaan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama lakay. Napukawan tinamnamak bakit? Aklunan talatan no talaga asaan ta maparaburang iti anak. Saan mo't laadata ti kastano bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. Iso nga ayos lang na ita. Alala, maturog takit di. Nagsapa pa'y lang maturog tan. Tawan mo't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron na maadaan tayo iti anak, kag sadut-sadut ka mga men. Ay na, bambanog lang na ita. Maturog takitin. Apay akasta tilanggam nga imay dito'y balay, Edna adakaw. Ay, naimbag pa'y ni manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Dayjay ma, itakabsat mo may. Di na mo ti aktipid iti anak. Masipay la dya inaudi nga anak da, masikog manayin. Mayat ki di ati adu ti anak na nanang. No, adda maipakan. Ngam kas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputo ti paggagutan na. Nagagayt nga agputot day jay. Ay, sana all nagagot. Nagagot mo jay asawam
Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagag mo nga adayo nila kay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawang? Ah. Saan dak amagets, nanang? Oh, adto iti sweldok bakit? Nainayon ditan ti bayad ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na, tapno adala ta savings ta bakit? An-anwan ta nga iti adu nga urnong nawam mga anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro asaan ta na maadaan iti anak. Lipato mo, ti may papan iti dayta. Ay, basta siya. Sana ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon a panagdanada sada na adaan ni iti anak. Ay na, bambanog dayta kunak may awan daytaan. Ngala, inka agitasaran ta mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitoy, anak ko. Kakastoy ti kanem, ta healthy foods dagitoy. Makatulong kanu dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Haramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, padasam nga tati agpailaw. Ay na. Saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin, anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanulang dayta. Pampanunutan na ngamin, asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kanu dayta, nanang. Anya? Namin adu kanon na pinadas mi, ngem awan kanulat ta. Iso ama sadutan. Anya? Apay Juan, masadsadot ka kanumitan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iti opisina. Kan oray day off ko. Sumbre kaklatan ko ta iso pa ti sweldo. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Napukawan ka mo kanon itinamnama amaadaan iti anak. Ay na, no pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di niya manugang iyo. Ipilit nanto matagsikog ket talaga nga rod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pay jay asawam anak ko. Agsikog pay jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din, no talagang awan. Bambanog laday ta. Oh, at iti sweldok bakit? Medyo dakkel tinasweldok ita, ta nagsasaro no ti panag-overtime ka. Yag mo nga rodan. Nay, apay aglaladot ka ang mga awat iti sweldok ngay. Saan kan samat na naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngam awan mo anak ta. Uray may salakumat agbalin nga anak tamad. Tapno adda kumamat ay wanak. Tamakaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mait? Isalipatan mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo awan ara-aramidon na. Saan na masapol nga agtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Nalakit din. Masapak pa yarong morno bigat. Diyak kaya tagpuyat. Bakit? So maturog ta. Napanandiid na nanang. Nay, ija ka ambo Awan ijay silidyo ay Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napadan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo.
Ayan mo. Adak dito Manila, ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't nga kurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kaya't ko tiyo madayaw, ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Na. Di mo't agawid ang. Mano atawon na ni di Manila. Di mo't agawid ang. Nay, anyat ko na aya. Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sungbatan ti awag ko kinkwana. Anya! Nay, apay nga tangay. Diya ka mo na nang insukat nagsamot tan di manugang yaw. Di kag pampanunot iti negatibo, anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawandakan, Juan. Insukat dakan iti ubeng. Agulimag kay man matanggal. Imbasa patib ka rin yung ti pakinagam ko. Kastamot ti bagbagayaw. Ay, damag kumat nga main nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talagang ay sukat na ka, ano kasta ka. Ha? Mano atawin asaan na nagawawid na Edna. Umawag paigan ka. Saan na kan? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden. Di kan mangnamnamakin ko na barok. Amangan mo insukat na kan. Papanam, Juan. Di Manila na na. Inaksapulan ni Edna. Anya! Ay, anak kong naglawat ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag ka niya kon? Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturungem ijay Manila. Una na. Natulag ko ni insan ko. Dua kami ama pa ni Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit anyat ko na na. Imbaganan ti address nga ayan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay isaan insan. Isu akla aton ta. Alaman nga raw. Mapantang nga raw dun insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Kumusta ka, Edna? Agyamanak ta na sa pulan kamot langan. Ako rin ka. Apay nga'y amasikog ka. Uwan. At di kay mabalin apastrakan ta. At dati asawak di ta unag. Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, ngam adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mito'y sikog ko. Andiya. Iso adi kan mangnamnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Ila,